ادوس اك صحابي اك يوس امام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام سن صحابي امسوس نام عمار الزهني کیا اس نام عمار الزهني آو اگدا اتي اس لڑائی وسمت جج اوس اکی جائے جج مسلمان جج دوپنا ہے تو چھوا گواہ کران دوپس اشی رت نفرا اک گواہ تمس نام عمار الزهني یہ اوس شیعہ امیر یتھی عمار الزهني اون گواہی دینی ام ججن پرزنو دوپن نا یہ چھ رافض یہ چھ روافضو مز یہ چھ رافضی رافضی سن گواہی چھن قبول یتن یعنی عمار الزهني بوز کی ججن ہون میں چک رافضی ام صوت ارش ددران ججن ونس قاضین ونس بیوت سے ون میں رافضی پشتاوان چھن بکیر چھس رافضی بس پشتاوان چھن اخ پٹ کین بشن ودن اخ پٹ کین تکیز ون تھم رافضی ودن چھن اخ پٹ یوان اخ چھس چونس پانس پٹ ودان تو چھس پنس پانس پٹ ودان چونس پانس پٹ چھس او مک ودان تو چھن پئی رافض کس تو ون نے چھک رافض تو پانس پر رافض کس پنس پانس پٹ چھس ودان او وقت بکت چھس ات لائق کہ بن رافض رافض سلمان فارسی رافض مالک رافض قمر میسم ابو ذر غفاری یہ رافض بکت تم کت بہس ودان ات پہ ثت مے تھود خطاب دک رافض بہس نا ات لائق رافض گو اس بٹلس نش رفض کر دور ژل حق رٹہ شکر کہ ژے وونت مے رافض کیازِ اس باطل ترومت اس حق روٹمت کس حق العلی معل والحق معل علی چھ ہمیشہ حقس سۭتۍ حق چھ ہمیشہ امام علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام ست ست اکثر واقع